lun bang opik chensi Lapen, nili kaya long timang laki inut mesen, silang bang lapen inut mesen ang modela. Lapen sini lamting tong ponikoto. contestant number 2 Nilining ang ayasay, sikana bangki, lapen nili kaya lang gimana, inut tingting sempot kacipati bangki, nili nang kacipati dut, obe kimiyus lapen, pardon. Lapen kacing hon kerbi aral tu no pansame kato kabe pansame ningkan kini kodong pasir iklo pardom. Nili men sami ansui bepi nili arta laki inko raisi lapen nili kacari laki turn kerbi anglong college kacari angdeng laki TDC third semester lapen nili kaki December ning kihangasay laki loan kilon lapen loan kerju lapen nili kaya loan kimang laki lothan bangti ambil sinilik alam tington poniko kardom. Nilirong laki, borong intiarong. Nili kacari ang deng laki, chuneng kita tangan sengkansi nili, biye ang deng kiyun dulang. Nili kai ke keklen nili kehang laki, kilun pen kekan. Lapen nili kaya long kehang kang suke inus kenesen.
Rong Puti, Nili Kachari lagi Kaya Bangde, Nili Gitulantin lagi Hanjang Angsu English High School. Nili Rong lagi Betalas Bea Rong, Nili lagi Laan Singkan Iko Kukar Rong. Nilimen Samir Roslin Terangpi, Nilirong Palamati Pikhari Tiarong,
College. Nili kaki kitem kan tunga sai laki kidun kika lapen kitun kidang nili kaya long kimang laki inut lo tanda lasi kacepat yang tengkol pokok. Thank you contestant number 10. Now we can ask contestant number 11. Minjan kualuan ditumbang hini cetak teka itunggu cidiapan pilih doti. Aprang sinili cipaciling ne aprang katuka me abhanta milihin pen arni kang sama gardong natin tingkat kimia gardong ng paduriglo gardong nili men sami artirin deranpi nili Mount Holy Family High School Japrolangso ingdeng surket gardi dunbo nili rong santi hindi long sekso ang lo nili kaya long declare where our side laki kilun kijuy lapen lun karju lapen nili kaya long kimang laki inut birta kime kitana bang lapen inut mesen selang bang lapen nili contest siena pai crazy pining we lan pensi nili kapachiniang day kang poni kongpo gardong. Thank you contestant number 11. Itunggu cidiapan pilih dotikan pacitang dona non malam athari ke thari bijon ke pheke non malam athari ke dekha ta soi pheke Moving ahead right now is contestant number 12. non malam athari ke. A very warm good evening to respected judges and to all the people present here. First of all, I would like to wish a very happy Karbi New Year to each and everyone. My name is Sarim Bepi and I belong to Betalog Biaro. My qualification is HS second year from Dunmusu Junior College, Manja. My hobbies are cooking, gardening, and listening to music. My aim in life is to become a successful person and to stand on my own feet. Thank you, and have a joyful evening to you. Thank you so much, contestant number 12. Dalam cerita soi pheke Suro parping lo contestant number 12 kapantak. Puto noni ni tumlo kiwan nila kay contestant number 13. Suro parping lo contestant number 13 kapantak. pelong terun kronjang pilih haji tikang pelo cerbi kiwang hai mue jalan Kado kaweta lapu doi krong tha. Contestant atum thalang the damik der tha. Langli bithang adim doi tha malong so por. Ini tu masar lam thi si kaningjei dubu. Choro ri unye kachoro lam the pinili tumolong bang tre ki thong ili tuma chopathe osomar ili tumang long kaning je alam kamun thi pen nili jung jung kamun thi dun alam nili mun thi dun ke lason lo je ingdeng hini nomor hini kaning je alam ne kai ke pindeng
si nili batha malo ingdeng hini Ledap tong pipi. nang li chirui kha nomor hini tomatik lo Ledap tong pipi. Nomor 2 nang chiring kha Lapen abangke dolang noni nu ili tumaphan sunu sokleng bidisar pu ili tumphan chataya long pen ili tumphan nang ki pualam ing dam pen dam mun thi pen ili yung yung kamun thi dun ing deng kep ki chok tomat iklo ri chilong khate nang li phan tan ili hirjume an so se nang li tu kaduk kami phanta choro kaduk ida thek tik sita nili hin pen nili nuet yung yung kamatha lasi apor nai chen pot nili phan nang dia ek janoi nili phan ing nawe Choro partek lo sar nali ban sami o ekini atung pan la buso nani ki ro bon thek dan so se ke papran je pan